110 ming so'mdan so'rab oladi bu yerda buqa. Qana? Qancha baş var ekan? 2, 4. Qancha baş var? 8 baş. Narındiki? Narından kelgan buqalar ekan buna. Suralış bağlari bo'lib o'tadi, do'stlar. Qancha ekan? 110 so'rab o'tadi. 3 baş var ekan bu yerda. Qanchadan ekan bu 3'ü? Bağlari 90'dan deydi. 90'dan. 90 ming so'mdan so'raladi. Siz bozorga keldingiz, kelmegenler görüp atat. Shunday. YouTube'ga da mana dostlar, tuğanlar, dıyqanlarında görüşetebilir. Qanchadan bo'lib atat buqalaring, tuğan bağalari? 115'ten kuruk belki. 115'ten kuruk. Qancha baş var? 11 baş. 11 baş. Qancha yaşlar? Baştan Bilbeysin, qayaqtın buqalari? Qo'chqor. Qo'chqor. Negizi tuğanlar артынан көрсөтөм азыр. Нарын облусунан көп келет. Кыргызстан боюнча менин жеке оюм Нарындан анан Ысыкөлдөн букаларды алсаңыздар этке бат семирет. Мынакей артынан көрүңүздөр. Номер калтырасыңбы? Жок дейт. Сен тартпайм тура бер. Мында артынан көрсөтөйүн. Кеңдиктерин көрүңүздөр мына. Артынан карап. Байке, алдыңызбы? Канчага? 92 буйрусун. Ай, жет элең. 92 миңге алды. Таксир, ассаламу алейкум. Кандай? Канча болду бул? 82 мына. 82 болду. 82. Мына алыныптыр. Тетака тизип байлайт бул байкем алып сатар. 82ге алыптыр. Достор. Но кичинекей бука торпоктор канчадан? 78. Молодец. Мына жигиттин бала. Жигит бала кармап турат. 78ден дейт. 5 баш барбы? Каяктын букалары? Токмоктук экен. Байке, сода болдубу? Канчадан бербедиңиз? 70ден курукпу? 70ден сурап атыптыр, берилбептир. Канчадан болсо берейин деген ой бар. 72, 73 болсо бересиз. Содаңызды берсин, байке. Дон кабар деген канал. Ай, ошол. Кана моякта бука торпок бар экен. Канча экен бунун баасы? 68. 68? 68 дейт. Канча бер? 4 айлык, 5 айлыкпы? 68 дейт, достор. Ойлаңыздар. Муну азымдардан да көрсөтөбүз. Мына букалар тизилет. Канчадан туган? Байке. Баалар. Мен тартпа жок. Жок, сизди тартпайм. Мо, бааларын айтпайсызбы? Баал. 120дан. Биз бука тартабыз, сизди тартпайбыз. 120дан дейт. Тартпа мен дейт. Мынакей. Токмоктон региондорго кеткен машина бар экен мына. Тетине Бишкек жазылып турат. Жалалабад, Ош, Кызыл Кыя, Баткен. 0755 23 17 23 0223 550 550 деген номерлерге кайрылсаңыздар болот экен. Моолар канчадан экен? 75ден тизип коюптур. 75ден суралып атат. Булар жаштары кандай? 9 жаш боло элек. Ha? 1 жаш боло элек. Болду. 8-9 айлык 1 жаш боло элек экен. Туугандар, эми биз кулаажындарды көрсөтөлүк. Тияктан букалар бул бетте, бүт букалар ушул жакта турат. Мына тизилет. Байке кандайсыз? Канчадан болуп атат баалар? 98ден. 98ден курук канча баш? 15? Жакшы. 98ден 15 баш бар экен. Курук суралып атат. Мына тизилет туугандар. Могу буканы көрөлүчү, жакшы экен. Байке канча? Тарттым азыр. Канча баасы? 130. Мынакей. 1 жаш болгон боло элекпи? 10 айлык. Онлайн сатабызбы же базардан сатасыз? Я. Базардан сатасыз. Кайсыны тартып коеюн, байке? Буларды? Ты дегенде. Ты канчадан? 12 баш. Ты деген тамгалар бар экен. 107 миңден экен. Мына сатылып атат, Байлам бастарды. Достор мына. Отборныйда бары. Номер калтырып койсоңуз болот, байке. Сокулуктан ушинтип байкелер сатып атат. Жеке региондон алышат экен да, онлайнчы. Эгер үч менен иштесеңиз болот да, номер айтсаңыз. 0700 97 57 37. 97 57 37 номерлерине кайрылсаңыздар, мына ушулар. 103 дедиңизби? Баасын. 107 миңден берем курук. 100 миңден кыскасы берет экен, курук мына. Көрүңүздөр. Чалыңыздар эгерде керек болсо. Макул байке. Эми биз кунаажындарга өтөлү. Бул канча экен баасы? Туган? 70. 70. 70 дейт. Ну 60 берди.
Bu soyuş bu. Soyuş bu. Aa, semiz ekeni. Semiz. Qancha bunimiz? 70. Pul da 70. Va alaykum, qanday? Yaxshi ishlar, yaxshi. Mana do'stlar, urg'achilardan ko'rsataman. Buqalar qisqasi teziladi. Kelib olaveringizlar. Buqalar qanchadan inim? Bağlar. Qayoqdiki? Ha, Tigib ekanki. Mana bozorning ko'rinishi, tug'anlar. Alisda yurgan mekendeshlar ko'rib olinglar. Kun ala bulut biroq yaxshi, jilu. Jan yo'q. Aka mol kishi tanib qo'ylar aka. Ne alg'ana keldingiz? Bloger. Bloger deydi. Qana esmi buqalar? Aka, qanchadan bo'lyapti? Bağlarni aytib qo'yingizlarchi. Ha, bilmayman deb qochib ketib qoldi qo'y, esi, aytpay. Sizlarda bo'ladi. Ketib qoldi. Ma'qul. Ba'zini so'rasam. Ha, yaxshi. Ha, xunajin. Aka, assalomu alaykum. Qancha ekan xunajin? 83. Qandaysiz? Men sog'ligingiz yaxshimi? Qancha bosh bor bugun? Bugun 3 baş var. Bağları 83'ten sonra 80'den motor yaptılar. 83'ten suratda 80'den bo'lsa ber salat ekan. Oğlari? Hoş üçü. Üçöv ekan. Bular qanday? Bo'z, qisir, soyishqa? Kısır ettiler. Et tüyleri, he? Jayttan da bir etti. Jaytdan et tüygen, jaytdan kelganlar, he? Bayka rahmat. Qana ketdik andamasa. Do'stlar, to'qmoqda o'ta ko'p mal. Bu buqani ko'rdingizlarmi? Buqagan kimniki? Bayka, kimniki ekan? Qandaysiz bayka? Sog'ligingiz yaxshi. O'zingiz bu yoqda turmaysiz, qandaysiz? Oşol deyim-de oşol. Qaynağalar shunday buqalarni qirmachilar. Qancha? 1 yosh 1 oy. Sherali. Sharelle. Bahası 220. 220. Mana do'stlar. Eme uruqtuqa yaxshi ekan, he? Urug'liq Sherali. Sharelle. Manaki. Sonun göstərib Nomerni aytib qo'yingiz. 709 0709 511 511 333. Yaxshi. Qaysi bul bormi? Urg'achi bu. Urg'achi limuzin. Limuzin. Bunun bahasichi? 4 aylık. 90 ming. 4 oylik. 90 ming. Aha. Tetlerdi. Qana? Aa, mıxtının var. Meyli. Menim bu yaşımız olar özünçe tartayın degen. Buların bağlarını aytыңыз. 4 baş ekan. 5. 125'ten 125'ten 5 baş. 5 baş. Paroda. Yaşlarıçı. Yaşları 5 aydan 7 ayga çeyim. 5 aydan 7 ayga çeyim o. Angus kene. Bunaki görüntüsü. 125'ten sonra atarız. Çalыңыздар жанакы номерге. Акчич, макул байке. Жакшы. Эми мал кылганга ушундай кунажындар бул жактарда көп да. Мына соода болуп атат. Сатылды окшойт. Сурап көрөлү. Туган канчага сатылды? Кандайсыз? Канчага кетти? 109 миңге сатылды. Жакшы. Семиз экен. 109. Жок, муну тартып атам. Maldı tatı atam. Je sanagан tartып koyun, he? Mına boldu, buyurusun. Spravkalar var jayında. Mo eko qanchadan? 115. 115'ten. Bunu acındar eken. Жақсы eken. Artları genen. Semiz. Mına. 115 mingden. Dostlar. Bu bazar kızı. Bu jakta da satıldı. Qaysı satıldı baykeler? Sır bolbosa. Sır. Aa, boldu. Sır eken. Qo'mchilikqa ko'rsatmaydi eken. Qancha bu ariq bu? Bas bayke. 75 so'rab atat. Bir tuğanımız. 75. Buna qunajınların birevi satıldı da. Yok, yaxşı qunajın. Dostlar, akça sanağanın bardı. Qanchadan bayke? Bağları. 78'ten sonra atasın. 80'den 78'ten, he? Qandaysız? Qancha baş var? 7 baş. 7 baş var eken. Artından ko'rsatolichi. Soda oldu bayke? Oldu. Qanchadan bermey жатасыз? Je sattыңызбы? Yok. 73'ten berip atacak, berip atacak. 75'ten alıp atacak da tanda. 75'ten tanda. 10 baş var bu. 10 baş. 78'ten sonra atasın. 75'ten berilet eken. He? Rahmat bayke. 10 baş var eken. Mına. Stop. Бұл жақта да бар екен, екі. Семіз екен. Қанша екен бағасы? Ya. 105'ten bayke. 105'ten? Semiz eкен, he? At korum belki jaylo. Бұл жайлау, тіге ат көрім дейді. 105'ten. Сода болды байке? Қаншадан беріп едіңіз шыл екеуін? Айтып қоясыз ба? 95'ten beri ödüm. Рахмат, he? 95'ten беріліп еді мұна екеуі. Мұна. Semiz.
Мінекей. Семістер ақша болып атады. Қаншадан екен байке? 90? Жақсы 90 дейді, мына. Өтіп кетейін. 90 дейді, мінекей. Қысқасы көрсетіп көрдік, мына. Қараңыздар. Комментарийлерге жазыңыздар ой пікірлерді. Мал базар қайнап атады, тоқмақты. Аз жаш музолардан да көрсетем өзінше. Біз менен болып тұрыңыздар. Мақта талаш болып атады, 1000 сом деп. Көрелші? 1000 сом. Кел, туған. Тартып қойыңызшы. Оп, бисмилла. Мына базардың көрініші. Рахмат. Қай сода болып атады? 1000 сом деп. Қай сода болып атады? Қаншаға? 98-тен? Мына. Соданы көрдіңіздер бе? Қолын ғана тартып атам мен. Мына екеу болып атты. Бұл жаш музоларға өтөбүз. Біз менен болып тұрыңыздар. Ой пікірлерді қалтырыңыздар. Ушундай жаш кунажын торпақ бука. Алейкум ассалам. Келдік. Алейкум, қандайсыз байке? Жақсысыз ба? 0707 менен 388-350 реклама үшін. Көріңіздер, тоқмоқ. Мал базары. Өтө берекелі базар, туғандар. Қараңыздар. 130 қаншадан? 130-дан кетті, сатылды. Қанша баш саттыңыз? Үшөө, мына. Жаштар 2 жаш бі? 1,5 жаш? 2,5 екен даже. Рахмат байке. Мына ке, туғандар. 130 мыңнан кеттір. Ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар жана Дони Кейжи каналыбыздын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20 кечиресиздер. Бүгүн 5 октябрь 2025 жыл Чүй облусу Токмок мал базарынан букалардын бааларын тартып көргөз беребиз. Кыргызстан курс боюнча 1 ақш доллары 87 сом 30 тыйын, 1 евро 102 сом болуп атат, 1 рубль 1,06 тыйын болуп атат тугандар. Өзбекстандан көрөткен бизде, Өзбекстандан көргөн бир тугандарга 1000 сомубуз 150 000 сум болот, 150 000. Анда эмесе мо 2 букандан баштасак. Туган мо букан канча? 140. Жашычы? 2,5 140. Наркы канча экен? 3 тең? Болду, 3 тең 140 000 экен. Жакшы. Сода болду? Чекесинен болуп атат. Сатылып атат, Бунун усары 140 бы? Рахмат. 140. Каяктын букалары булар? Кемин, Чүй. Мына 140 000 деген сода болуп атат. Мына булар. Айке канча берип койдуңуз? 135. Жакшы берипти бирок. 140 деп атып беле? 135 мына сода. Жакшы. 135 000 берип койду достор. Бул жерде өтө көп деле кошпойт экен, 5 000 эле кошуп туруп сатат экен. 140 000 деди, 135 000 болуп атат. Берип атат достор. Ушу менен видеону аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз менен болуп каналды колдоп туруңуздар, тугандар. Токмок шаарынан мал базарларын көрдүңүздөр, бааларын уктуңуздар. Кызматта болдук, тугандар.